Iyi ngimuhira ni gahunda y'ubwitange igamije guhuza urubyiruko rwavukiye muri Kongo, intara ya Kivu y'Amajepfo, cyane cyane imvukire z'akarere k'imisozi miremire, yaba ururi mu mahanga ndetse n'urwasigaye muhira, kugira ngo bateze imbere aka karere. Iki gikorwa gitegurwa n'abagize umuryango Cacu n'abafatanyabikorwa bawo. Muri iyi gahunda twibanda ku buzima ndetse n'ubukungu. Ku nshuro ya mbere iyi gahunda yabereye mu gace ka Minembwe, kamwe mu tugize akarere k'imisozi miremire. Na gatatu ku minsi 19 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2018 twafashe urugendo twerekeza mu Minembwe. Kubera uburebure bw'urugendo byabaye ngombwa ko turara nzira. Mu rukerera rwa nakane ku minsi 20 twakomeje urugendo rwacu dushika kwa Murima, aho twagombaga gutangira urugendo rwo kuzamuka imisozi yerekeza mu Minembwe. Twatangiye tuzamuka imisozi ya Mukoko igizwe n'ibibira, imigezi mitoya ndetse n'uturenge. Uwo munsi nibwo twashitse muri centre ya Minembwe, ahazwi nko mu Madego. Twashikiye muri hoteli yitwa Auberge New Jerusalem, ari naho twari ducumbitse. Minembwe ni akarere kagizwe n'amarango, imirambi ndetse n'indego, gatuwe n'amoko menshi ariko higanjemo abanyamurenge. Aka karere gakorerwamo ubworozi bw'inka, ubuhinzi ndetse n'ubudandaza bw'ibintu bitandukanye. Na gatanu twasuye isoko rya gatanu riza rirema ku Kiziba, aho twavuye baje kutwereka ikiwanja c'indege, kimwe mu byadutangaje. Iki kiwanja gisa n'ikitubakiye mu buryo bugezweho, ariko indege zitwara abantu ndetse n'izitwara imizigo tizisiba kuhitura. Niposho twagize amahirwe yo gutembera mu Minembwe mu rwego rwo kuhamenya, ari nako tugenda tuganiriza abaturage twahuraga ku ntego yari yatujanye. Kubera ko umwana we yamujanyiriya, jewe ntaragize ubushobozi agomba kumugarura ino, unawe bakaza gutanga ubwenge kuri bana yuko kino gihugu cyacu gihenze kutabiri. Niyinga twinjiriye muri Mitonde mu Madego. Nyuma ya midi tuja gukurikirana Kabumbu gahuza selection ya Minembwe na Kisombe. Twatangajwe n'impano zabo bakinaga, tuboneraho kuganira n'urubyiruko rwaje kureba Kabumbu. N'akazi rimwe twasuye ibitaro bya Minembwe, ari byo Hôpital Général de Minembwe, yakira abarwayi bo mu mihana ya Minembwe, Milimba ndetse n'Irurenge. Twaganiriye n'umuyobozi muri ibi bitaro, atubwira imbogamizi bafite zijanye n'ubushobozi buke bw'ibitaro ndetse n'imyumvire ikiri hasi ku babyeyi bamwe na bamwe bataje bisuzumisha mu gihe batwite, bikaba byatera ibibazo. Biri mu buryo butatu. Ikibazo cya mbere, abadamu bafite niveau sociale iri très basse, tuvuge hasi cyane tuvuge ko umudamu ashobora gutwita akagirinda kugira ngo azaje kwivuza cyangwa se kwipimisha, avuga ko bimuteye isoni. Si nk'umuco, ariko kandi bavuze nk'umuco, n'ubu twagerageje kubigisha, ariko no kuri byarananiranye n'ubu abadamu bazatwita akarinda aje kubyara ataraza kwivuza cyangwa se kwipimisha. Ikindi kibazo rero ni ikibazo cyo kubyara, cyo gusuka inda. Gusuka inda ni guhera ku mudamu atwite kugeza ku mezi 6, iyo bita ko gusuka inda kose. Abadamu basuka inda cyane benshi ku mirimo bakora n'imbaraga, cyangwa akagwana n'inda agasuka inda, dore ko atemera kuza ku bitaro vuba. Icyo kibazo duhura nacyo ni ikibazo mbese kiri mu baturage. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo rero cyo kubyara abana badashitse. Abana bakavuka uhereye ku mezi 7 kugeza ku mezi 9 adashitse. Natwe ubwacu nta bushobozi dufite bwo gufata abo bana neza, dufite za materiel nk'izo bita za kuveze bene ibyo, kandi na sensibilisation hari mu baturage yo kubereka ko abadamu bagomba kuzanira ku bitaro baze bazabyarire cyangwa se barware tubavure kuzageza babyara. Ntabwo bijanye n'abana. Kubijanye n'abana, urumva kera mu gihe dufite abadamu babyara abana badashitse, kera icyo ni ikibazo cya mbere, kuba twakira abana bavuka badashitse. Ikibazo cya kabiri naho hari ikintu tudafite, kandi ni icyo bita service neonatologie, ni service yakira abana bavutse ubwo iyo bavuka mu bibazo. Ariko naho turagerageza, nyamara hari indwara nyinshi zica abana, nk'indwara zo mu bihaha, za pneumonie, nk'indwara zo kuruka no kwiruka. Izo ni indwara nazo zifata abana
mbese dupfusha abana muri ubwo buryo. Icya gatatu naco kiyokipa umwanya wa gatatu n'abana bafite imirire mibi, kuko population yacu si twe twenyine tuzi n'ababanyi bacu duturanye cyangwa ari baturanye hari ikibazo cy'imirire mibi, mbese abana bagapfa. Twashobora gusaba abo bagenzi bacu bataragera ariko kandi nabo bafite iryo yerekwa kugira ngo bakomeze babitekerezeho bazaze badufashe cyane. Kuri uwo munsi twageze kuri amwe mu macumbi ahaye yubakwa, tuboneraho no kuja kuganira n'abadandaza bakorera muri centre ya Madego. Aho kwicara mu buzima bwiza, wicaye ubaho mu buzima bubi, ariko ushakisha ugomba kuba mu buzima bwiza. Nakwifuza ko umuntu wese aharanira gukora n'amaboko akageza igihe abona ubuzima bwiza. Na kabiri twazindutse tuja mu kiraro, twageze mu Minembwe ari muci, inka zarasuhuye, hari hasigaye inka nke cyane zakumiriye. Byabaye ngombwa ko dukora urugendo rw'amasaha 5 kugira ngo tugeraho ibiraro byari biri. Twishimiye cyane kubona ubwiza bw'izo nka ndetse no kuganira n'abungeri bari mu biraro. Na gatatu twageze ku ishuri rya Complexe Scolaire Soko de Minembwe ryatangijwe n'umushinga IJAFE ukorera mu Minembwe, aho twagiriye amahirwe yo kuganiriza abanyeshuri ku bijanye no kwirinda ibiyobyabwenge, kurinda imibiri yabo, gukorana umwete mu masomo yabo ndetse no guteza imbere igihugu. Njye nitwa Nkurunziza Trésor, hagarariye Cacu ni umuryango w'urubyiruko. Cacu ni ijambo ry'igiswahili dushobora kuba tutarivuga neza nk'uko riri, risobanura umusemburo. Dufite intego zibiri: kubaka kominote ikungahaye mu buryo buri economique, inakungahaye mu buryo bw'ubuzima sante. Ufite ubuzima bwiza wiyubatse mu buryo bw'ubukungu. Twagize amahirwe yo guhura n'abantu biga hano muri IJAFE baza mu Rwanda muri stage, tukaganira uburyo bwo kubungabunga ubuzima, uburyo umuntu ashobora kubwitaho, kuko iyo udafite ubuzima ntubaho. Ikindi cya kabiri, iyo udafite ubushobozi hari amahirwe menshi ubura. Reka mvuge ku kintu cy'ubushobozi, hano hari amahirwe menshi ndetse cyane. Ikintu wakora hano cyose gishobora kukwinjiriza amafaranga. Ndabaha urugero, hano abantu bose ntago bakoresha kura electrique, ariko mushobora gutekereza buryo ki mwakora buji murazizi nk'abantu bize, mugahita mutekereza uburyo mwakora buji. Ni ukuvuga ngo isoko ryose mukwama murifata hano mukagurisha amabuji. Abantu biga ubuhinzi, hano hari ibisambu n'ibindi by'ubusa. Mutekereze ku bintu bikenerwa hano cyane. Ndatanga urugero kuko tuhamaze igihe icyumweru kinini. Mukenera ibitunguru, mubikura hehe? Ibitunguru murya hano i Bukavu. Namwe mwumva ukuntu kandi murimo muriga ubuhinzi, mufite ahantu ho guhinga. Nese kuki mutavyihingira ngo mubirye bitavuye ahinga? Bonjour à tous et à toutes. Takini zinico gusa. Reka naje baganirizeho buke ku bintu z'ubuzima. Nta minota myinshi dusigaranye, ndibwira ko iminota 3 mfite ndaba ndangije. Ikintu cya mbere, reka nkoreshe uno mufano. Muratekereza ko muri kino kirere cyose cya Minembwe mufite nk'isoko imwe y'amazi, mwoyifata gute? Mwoyitaho, mwoyubakira, ndetse mubonye hari nk'akavuyo k'abantu benshi, mwohashira n'umugarde suko. Ahantu hamwe gusa dufite abantu bashobora kororokera ni igihe twofata neza imibiri yacu.
ndashaka kuvuga ku kintu cya abus des actes sexuels. Abantu bakunze kugira ibintu by'ubusambanyi ni ikibazo gikomeye. Niyo nzira yonyine gusa ubwoko bwororokeramo cyangwa se abantu bashobora kororokeramo. Kimwe mu bintu rero resultat ya abus des actes sexuels, icyambere kirimo ni sida. Sida yo sinza kuyivugaho byinshi, namwe murayizi kandi byenda nuko mwoyirinda murabizi. Ariko kandi il y a les autres infections. Hari infections zindi zituruka mu mibonano mpuzabitsina, harimo za syphilis n'izindi nyinshi muzi. Izo zose iyo zimaze kukwatake zigenda zigateza ikintu cha infertilité, zikica imyanya yawe aho umwana w'umukobwa yari kuzosamira. Ibyo bintu mwokagira Imana mwe mubyirinde. Naitwa kwa jina la Buchekabiri Jean Bosco, niko proviseur au chargé de l'éducation hapa ku Isoko. Ya kwanza ni kualika babijana, kualika wa jeune barudie hapa kwetu Minembwe, kwa sababu Minembwe kuko vitu mingi sana, lakini watu hawaelewe, hawabijue vitu ya mingi na ya franka. Bila kwenda mbali, franka tunazikalia lakini hatujue. Franka tunazilalia lakini tunaenda kwa watu kwenye tunateseka, tunasumbulika, tunaacha vitu mzuri kwetu. Hano byo tubigisha siyanse n'ibindi, ariko ubuzima umuntu abishakira wenyine. Rero mu bibagiramo inama bafasha, umva biradufasha natwe cyane. Abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu n'ahandi hose, cyo tubabwira nuko hano ari iwacu, buri bwoko bwiye wabo aha ni iwacu. Rero ntibakazagenda ngo bahere, baza bagenda iyo bagiye bagaruke baze barebe iwabo, ngo bitera imbaraga abakiri mu gihugu nabo bumve kuko abagiye bakihatekereza. Ni nacyo gizatuma natwe tukihari tuzahakunda, nuko abagiye kure bagaruka kuhareba. Ikindi kandi iyo bazagira baronka ntibakaza batekereza gukorera ahandi, bazakorera imirimo hano gufasha abantu batuye muri iki gihugu. Rero turashimiye cyane ku bwitange bwanyu, kubona mwaraje kuganira n'abana. Kuri byadukoze ku mutima cyane, kuko abana mwaganire nabo batekereza kuko akavuye kure karumvikana cyane kurusha akahanga. Ibintu babwiye niyo twabibabwiraga ariko ntibabyumva cyane nkuko mwe mubibabwiye. Sida yabakuye mu Rwanda mukaza kubibabwira ahangaha, urumva baraheza agaciro, baramenya kuko ihari kandi nyine urumva itabyitwaramo neza nkuko bakwiriye kubyitwaramo. Rero murakoze cyane. Na kane mu masaha y'umugoroba twagiranye ikiganiro ku bijanye n'umuco wa Kinyamurenge kuri Radio Minembwe. Na gatanu ari wo munsi twagarutseho, twasezerewe mu buryo bwo kuririmbirwa n'umusaza Bendera, hanyuma dufata urugendo rwo kugaruka. Is a